بردفکا وزارتا دەربەیە رووسیا فکارە خوا دەرباری تێکچوونە ڕەوشە باژارێ ئیدلیبێ و گونداوارن وێ دەربراندە. ئێرۆ لە مۆسکۆ پایتەختە رووسیا ماریا زەخەرۆفا بەردەفکا وەزارەتە دەربەیە رووسیا دێ کۆنگرێکی ڕۆژنەمەبانیدا ڕاگەهاندە کۆ دەدەمانها ڕەوشە باژارێ ئیدلیبێ و گونداوارن وێ ڕەوشەکە پڕ خراپ دەرباز دەبە و ئیدینها باژار دبن دەستێ ئەنیا ئەنوسڕادەیە. هەروها زەخەرۆفا گوتجی کە وڵاتی ئەمریکا تەوی بریاردانا vekşana hêzên xwe ji Sûriyê lê tanha Amerîka tu pêngav ji bo vekşana hêzên Amerîkî ji navxaka Sûriyê neavêtiye. Wa me jî kir ya giring e divan rewşên henûkeyî de ew e ku gûrkirina milmilaniyê li Rojhilatê Bakurê Sûriyê were rawestandin. Serbar kir ku pêwîst e Amerîka hêzên xwe ji navxaka Sûriyê di zûtirîn dem de vekşîne. سەبارەتی باژارێ ئیدلیبێ و گونداوارن وێ ماریا زەخەرۆفا بەردەفکا وەزارەتا دەربەیە رووسیە گوت کۆ دەڤەرا کێمکردنا ئاستێ شەر لێ ئیدلیبێ نەها bi temamî ketiye dibin kontrola eniya Nusra de û eşkere jî kir ku rojane bi awayekî berdewam e bin pêkirin lê deverên agirbesta rawestandina şer li Sûriyê têne encam dane. Herê divê derbarê de berdefka wezareta derveya Rûsya eşkere kir ku ji dema ragihandina rêkeftina kêmkirina astê şer li bajarê Idlibê de 17 Eylûna 2018 de navbera Rûsya û Tirkiye de bêhtirî 1000 bin pêkirin hatine encam dan ku di encama wan bin pêkirinan de bi kêmanî 65 welatiyên sivîl hatine kuştin li gel birîndarbûna zêdetirî 200 kesên de ne. زەخەرۆفا تەکە jî kir ku berdewambûna îstîfzazatan metirsiyek mezin li ser welatên sivîl û bingeha hemêmîma leşkerî ya Rûsî li gundewarê Lasqiyê drûz dike.